Ya jeruk ya. Wih, jep itu teman banyak enggak. Bonek kan masih malu orang enggak balik. Oh di pantai gitu balik jangan ada udah gini. Majemung dari potongan, tunasi tiang mangde miceng lebih hybrid, ida dan krama sebetulnya sempurna. Parikrama peparuman sekatruna sancita dharma jagi kekawitin. Dani jurumangku sane meraga suci sane uang yang titiang. Power Dani lanang istri sekatruna sancita dharma sane uang yang titiang. Riantukan sane mangkin sampun ke bawah panamaya gala. Parikrama peparuman ring rahina mangkin jagi kawitin titiang untuk ngoncarang pangastungkara panganjali uang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terasa angayu bahagia aturnya titiang majang rek ide sang yang widiwasa, sang kaningsih paswe can ide, titiang pingkali ratu ide yang isinarang sani praside, nyalarang peparuman ring rahina mangkin. Jadi nyangre bulan bahasa Bali kaping pitu warsa kalih talis lain. Sadereng titiang lantur parikrama peparuman ring rahina mangkin, titiang jadi uningayang dudonan acara ring rahina mangkin. Ka pertama nika pamuka, kaping kalih nyarca siki kalih utawi absensi, kaping tiga sambrama wacana saking dane jero petengan parirekan kas sekatruna sancita dharma. Sane kaping 4 sambrama wacana saking dane jero kliang sekatruna. Sane kaping 5 saur pitaken. Sane kaping 6 yutetang daging bebausan. Miwah sane kaping 4 nika pamupuh. Dene sinareng sami lanturan titiang parikrama peparuman ring rahina mangkin antuk nyarcel siki kalih utawi absensi. Tunasi tiang uratian aja bos. Majang ring tempek kangin. Majang ring tempek kau. Minawita nyarcel siki kalih utawi absensi sampun kemargian. Parikrama selanturnya nih
Titiang jadi lanturan antuk sabrama wacana saking dane jero pertengahan perendekan khas perguruan seke Truna Sancita Dharma indegala durusan. Inggih matur suksema untuk Allah. Inggih dane kramo seko Truna Sancita Dharma sanes inggih titiang. Lugrayang titiang nguningayang indek khas ruwen dane sane kantun marupa jinah kadi asapudiki. Dawak kuarsane sane lintang idadane ngawentanan basar dok kerahina galungan sane lintang saha kakirangan antuk prabeyo minakadi pengaji nyetak kupon nyewa sarano ngeresikan piranti rauh ringelutri kas druwene akehnyane pitung dasa yuta rupiah. Busan punika durung wenten jinah sane medal utawi kanggen malih. Nika indek padroen kasih dadane. Sajangkepnyane presida kacinga utawi kawacen ring lepihan sane sampun kagamel soang-soang. Inggih wanta sapunika sane presida atur titiang indek kas druene. Yening wenten sane rupasa iwang utawi sane nenten manut rekarsa durus mapitaken galah katun. Inggih kita yang mengatakan ini di rumah tangga. Inggih durusan. Dua nih kopes di kisah kanan Dina organisasi pendidik kawan tak ada sepuluh nabi Dina dua nih pendidik sudah saling ngerasa sesuatu. Inggih patut pisan. Titiang sampun tangar taler dua ning asa punika maka sami jinah druene magenah ring bank. Niki butuh tabungan nyane nggih. Sampun jangkep akeh nyane pitung dasa yuta rupiah. Niko indek padroen kas druene. Wetan malih sana jagi mapitaken. Inggih yening nenten wetan malih sana jagi mapitaken. Galah waliang titiang antuk pangenter baos. Inggih matur suksema majang ring dane jero petengan sane makin parikrama peparuman lanturan titiang antuk sambrama wacana saking dane jero yang saka Truna Sancita Dharma indegala durusan. Dane saka Truna Sancita Dharma sane wangian titiang sadurunge titiang lanturan peparuman puniki lugroyang titiang aturan pujo pangastuti ing desengan dewasa melarakan antuk pangastung karo pangajadi makun. Oh swastiastu. Idadane serang sami napi mawena titiang ngiring idadane parung sekati puniki. Kamulan wenten jagi pacang kepausan balik. Menawi saking penduduk jero Indonesia adat duweni dane rikala nyangro bulan basa kaping 7 ing desa Niraga dane ngarsayang mangda wenten wakil saking Seka Truna rikala nyangro bulan puniki manggane dane sareng berpartisipasi ring pencedokan puniki. Puniki manggane iraga sutilih ring basa Bali pemakasnya ring paraywanana. Siosan kali punika titiang miragi teler wenten wimbokara sane kasarengan oleh adik-adik iraga ring SD, ibu PKK, prajuru Banyar, prajuru adat lan kramo adat sane kayun dados pamilih. Wimbokara punika minakadi kapertama sambrama wacana anduk demo jagat kirti kaping kalih nyurat ronta kaping 3 wimbokara mabanyolan tunggal. Inggih wantah sapunika sane presida aturunan titiang malih bos-bos tunas titiang puniki pikayun idarane sapa sira jagi pacang ngewakilin utawi nyarengin wimbokara punika. Inggih wantah sapunika sane presida aturunan titiang pinaka untang babosan ring peperangan puniki.
maka wasan yang ngatur puputan titiang anduk aturan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Inggih, matur suksema majang ring dane jero klian. Parikrama santur nyane lanturan titiang indeks saur pitaken. Durus sanemangke dane sinareng sami muningayang pitayo. Sahasanya wis nabi sane sampun katalatarayan iwawu. Indegala durusan. Inggih, titiang sedek-sedeknya. Terus Titiang saking pengawit sampun jumpu ring sejeroning nyangro bulan basa Bali saking kaping 7 wasana makin. Irangga para yono patut tatilun miwah berpartisipasi. Ning ganja para yono kemantan Ramo Bali maka sami taler patut egan nyangro bulan basa Bali puniki. Napi malih wasta sampun lintang sekar punoi irangga sami mamulian Jayanti Mapidarta. Pen Prade, Nentan Boleh Jayanti, Nentan Pati. Sampai mau tamu menika wanta prasida lestarian bahasa sastra luwih aksara Bali. Inggih wanta asih punika sampai prasida titiang matur suksema. Inggih patut jo ya. Tiang talan tumpu ni napi sane kawadar sareng Gusti Kau. Minau sane liana tidak temen. Enten sane enten tumpu nanti. Tiang ini dulu ya. Yang boyo aja munafik Pet Prade niki ngemulihang Jayanti nika pasti ka boleh hadiah. Yen sekali titiang lewat, mengno wentan je jinan saking desa angin prabayo muruk tawi pepayah. Ya diastun ke tiang bojok cara kene. Yang ada mana sing nilai ada aku kena jengkel. Ampura titiang unas galah je bos. Puniki titiang melantur kide inde pitakene gede nata. Dawa kuarsane sane lintang, titiang ngamulihan Jayanti Mapidarta. Irika titiang boleh hadiah marupa piala, piagam miwah jinah tunai saking desa, ngawakilin saka Druno Druene. Dadosne sampunan seksaya. Yening sampun becek tur boleh Jayanti, pastika boleh hadiah. Jadi astun nenten je hadiah sane pinako tatujon utamane rikala iraga nyarangin wimbakara punika. Nanging sane utama punika wantah iraga presida ngelestariang basa Bali lan budaya Bali nyantos kapungkurukas. Inggih wantah sapunika sane presida atur titiang matur suksema. Oh, yen kinten pas sampun tiang punten sabar kan sebalu enggak membalik. Ini yang paling gede. Yang sampun miragi wau. Iki yang sang-sane gago jadi wonten ing Mekaro. Boleh utawi nenten Pet Prade niki jadi memulihang Jayanti niko pastika boleh hadiah. Enten yen nenten boleh Jayanti niko nenten kados boleh hadiah. Oh, enak terdayu mati wawu yang wenten penghijau tiga kali bos yang kecumpan. Boleh utawi nanti boleh Jayanti miring aku mendalam kasar buat hidup. Pinako jina angin partisipasi nabi wastan itu nih. Enggak wenten angin sudah pernah orang biasa ada jalan kami. Gih, entah sebentar masih dia matur semua. Lagi titiang nabi mulai sama konferensi ini. Manut sekali usul mewah pawahiwau sampun kecil bisa. Taler tani sampun nyebut kali pawa saking gede nata untuk ngebadalan kidik jinah dadane angin nyarangin sang sane nyarangin mimbok harap punika. Lagi tasuk itu atau nang titiang galah katuran tiang malih majang ring pantai bos durusan. Matur suksema majang ring dane jero klian. Sane mangkin parikrama peparuman jadi kelantaran titiang indek kapitaken sapasira sane prasidha jagi nyarangin wimbakara ring nyangra bulan basa Bali kaping 7 warsa kalih kalis lain. Sane pertama titiang jagi metaken sapasira sane sayaga jadi nyarangin wimbakara samrama wacana indegala durusan. Nggih, titiang bisa dia jero penyarikan.
ya ini kejumponin ingin tidak mau mana jadi nyarangin gitu tapi malah kita sampun boleh mau di belakang doi belajar serang mulu jemplon sana sampun wikan bahasa boleh halus sukses. Ingin matur suksema tugas Indra tidak jadi matakian sadaren nika sampun napi niki sampun sami cumpu tugas Indra jadi nyarangin wimbekara sang Rama Wacana. Oke, makin jadi surat titian. Selanturnya nih titian jadi metaken. Sapesira sane prasida jadi nyarangin wimbekara nyurat lontar derusan. Ampura jeruk nyarikan malah tidak mampun lagi. Ya nih dados kita nunjukin jurusan rintin datang dan nyarangin wimbekara pergi. Dua ini pun sampun saking alit utawi SD sampun lumrah jurat ning don lontar gitu. Inap sami yang gak setir iki sampun umi. Ini bagi jadi pun bisa dia. Itu deh. Ingin matur sesama majeng ring tugas Indra. Saking mawon sadherek nika titian jagi metaken dumun sareng gede nata. Sampun api niki gede. Brasida jagi nyarengin wimbekara nyurat lontar. Ayo tiang misaja ngarangin wimbekara nyurat lontar. Yang ning ngata nyirago sira malih kan. Sidau sayang lestarian bahasa yang aksara kalimat. Tapi yang misaja. Inggih matur sesama majeng ring gede nata sampun bisa dia jadi nyarengin wimbekara nyurat lontar. Sane makin jadi catat utawi surat titian. Inggih. Selanturnya nih titian jadi metaken. Sapesira sane prasida jadi nyarengin wimbekara bebanyolan tunggal. Ini galah dirusan. Yang dirugian. Wih, jom dulu teman banyak tunggal. Bonek kan masih malu orang nggak balik. Oh di pantai gitu balik jangan liu sepak aja udah gini. Lagi titian naging malih sebetan sareng sami Presiden Cita Dharma Sinawan Titian menawi sampun sami pada kecupon sane makin tunas titian majang ring jeruk penyarikan manggene nyudat ai sapesira sane jogi baca nyarangin dulu makara lagi galah urusan. Inggih, idadane sinareng sami titian jadi nyupetang daging pesangkapan utawi peparuman rahinane mangkin ures patiklion wuku mungkir warsa kalih talisai. Saneka pertama krama seketruna sancita dharma sinareng sami sampun sayake jadi nyarengin sajeroning wimbekara yang rembulan bahasa Bali kaping 7 warsa kalih talisai. Saneka kaping kalih jinah kas pedruan seka truna sancita dharma akeh nyane hingga 7 dasa yuta rupiah. Sane kaping 3 sang sane jaki ngewakilin ring wimbekara bulan bahasa Bali minekadi tugas Indra nika wimbekara sang Rama Wacana gede nata nika wimbekara nyurat lontar tugas cuk nika wimbekara bebanyolan tunggal. Sane kaping 4 wenten prabea sane jagi kemedalan ringkas seketruna sancita dharma sane ngwakilin wimbekara ring parikrama bulan bahasa Bali kaping 7 warsa kalih talis lae sane nganggen tema jagat kerti jagreng hite samasta. Inggih wonten sapunika wau titiang prasida ngenterang parikrama peparuman ring rainane mangkin yen wonten baos titiang nenten manut ring arsa dane sinareng sami titiang lunas agung rena pengampuran pinakawasanane ngatur puputang titiang parikrama peparuman ring rainane mangkin antum ngojarang parama santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.
Sapunika kalah sampun kapiar sayang parikrama peparuman saking segala truna sanci kedaharan. Titiang matur suksema. Ketua ada sih